Adesimama yamamunyina ache ebrem yade anopa no nsia kase yade ebrew kase obati yanka ewo Sompa 93.1 Sompa TV yedi atwago ewo so adehye ewo yententam fidi ahodo so yinada efa kase bi ene anopa yi esemo yade ebrew na anopa yi ne tofa bo ebini kurobia wurafi kotoko hina santimawura na asemo wode ato Wana wada Ghana Airport Company nim se wonhwe Kumasi Airport no de sefata wonfa enwono na pani kwankyerefo wono na research innovation wada no ewo Kumasi Technical University Prophet Samuel Sompa wode sembia tudwa efa abatuo yi eho pani pa wono na process sadom no wada no oromonyamfo George Kufu Dampare wono so ene abatofo ahiesia ede bensem ene ode ato wo mu anim na wodi wani akirem ewo so ame ene tafo so a wona wadi dam wani afira no abatoi efa wo ho wo so de nsem bi atodwa wei ene afoforo bi ka ho ene ebeda no kase na yade abesoma no panonsia ebremu kase obeti enka se de mdika kan no sunyane ene enkuraza yirada efa kase bi mi amaje bre ede kase ebrew edi ameje so eye wo se ya aboaje oforisu 21st clinic eye sciatica expert orofo ye kona 21st clinic na ade a wotumi eye ene so obema nipa apomden agina so na sciatica ne wotu ase saa ena yare bibire biada wotu ase Sompa chede no orofo aduru hobim madika ka kire wiase manyina se ye hwe ne ma ema kurafo ntoma nkata o madagya so enkoda wo maame awu agya wo omoni abo abiemu ye mo pabo ne ntade nhye ye mpa aduane bi emfansi wo mugya so kom de agyanka ye so yade eno nti se ye mo anwa side tin tomatoes yo ye mfa bimra emeboa safo yi na wo so burunyan omo nsere enwu wo mafuru so se ye sika famu dia na momo number no 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 yenye bre na yentie kasie ni mu ensemwe kuro bia brefi kotoko hene asantemawura nyame kase ka obi nya bia ko beye bi na ne mra ne de edoso ye pa se uyi krupo twedi ampon nyankopon firi ho asase so de oba ma Ghana ono ene wo ho na beye bosumi nsiani na Prepa International Airport bebia no ewo Kumase na kurobia brefi kotoko hina santimawura asem a wo ka nyina ne se adwuma no de wo yo nanso enwie peyo ne peyo a enwie ye ne sen se wo bedane wiemhyen no ani no de ahwe Kumase na che se ofiri London ba ana se ofiri Italy kurampo eba America ofiri ho ba ene Kumase santan aha ena ba besie yensa ewon knabiem na no na wode ato board chairman o Ghana Airport Company anim po adomo kire ene managing director Yvonne Nana Afriye se adwuma no dia wo mo yo dia ka nyina da omo hwe na wo monyo se de be ya international airport no ebewiem die mo awa de mention ne se plane kase beba betu free free na besie tu na besia na engran no yene aye ba Kumase de nanka moni wo monka yetu a na de abesia mesemo a po woni menana ba kwabram de ahye munsa muni minya plane no ye chema wo muntwa ticket ho esi Kumase ayi London to Kumase Germany to Kumase na Kumase to Hamburg ani etwako any Turkey ani etwako moya ne sa so ha so be pagya kama runway no so de enkofuna so mapam yewi bi a akwatan obi anye ne de ma airport edimu bi am de kotu escape woni konko ne kurobia brefi kotoko hene krawe ni kruwe nwoma so no wote nyam kase na asem awo kanyina se Kumase London Germany London Kumase London na kire se mamesa ewon knabiem ka plane tu ya Kumase na baba besi opeso sa akoso a ofani Kumase a ona wo Holland na akwa America no eno to de ahye mpanifo sa se wonhwe na se de be ya
Prempeh International Airport no ebewie mu die odofo akato ne bro na Ghana konsie ni ne yakwa akoto aba na ba ye kwa akoto no eye kire wadwene akokɔ bon brekuo bon na wahwem na wayi die opɛ eno nti so obi wa party A na so wa party B a enye ntɔkwako debe eno tutu aba na wahwɛ ho na no mu na pani kwankyerefo a wono na research innovation wodano Kumasi Technical University Professor Samuel Sapo na asema wo kan nyina se aba no de ye kɔ akoto na ne to no de obi eto no ato ama de ota na kire nanso so no aba no run of the beko na wakeka bo mu no na Dr. Bawumia ewo 49.1% ye eno na eye Bawumia ne dia run edo 2 franca enso edema endis amanyuko John Dramani Mahama enso enya 45.8%. Na chese 50 plus 1 vote no obi ani ho awonya ne sa ayo ntino aba no ebetumi akọ run off na Ghana fo ade hye wo so muntie na so pam se de o man ye pa ye ho ye hu ya serem ye sika sema to ape no eno ntino amafo dodo no ankoto aba eno ntina sa figa we no okeka mbom ye nyaye no eno nti amafo mbotwi ene trada onkoto aba se de be ya run off no ye ntumi nko. Ene no eye fidie eno na ye pe no yensaka ye bebo na ye de akyeremo pani kwankyerefo wono na research innovation odano Kumasi Technical University Prophet Samuel Sapo na asema wo kan ye no na ye de atudwa no ye kwoto aba so a ya na bambo ehu hia pa na pani pa wono na process adom no wodano George Akufu Dampare na wone abatoofo no enkrofo ehyiamu no parties ahodo no wose Ghana na yekoto aba ediama no enkunimdie ni nyina eye ama Ghana edia de obedi kunim onyintum de obedi two onyintum se de beya enwoma be konkan pa na wose process adom no de se ye ka bambo pa de wa yirimu pampe ene enwoma ne akande bia ode ebebo Ghana fo ho ban abato yi yekoto ne nkenkaso ene se ye begya atum ni nyina da Dampare say ne mema no omo aye ready omo aye kradua sabre no de obi obeye di pabone fo sembia no beso ne pachi ne mra no so ene nadi these elections. And lastly, to give you the opportunity as you've gone around the country campaigning to share with us your concerns of security so that we'll use that to do the final touches onto the master plan that we are operating. So once again, you are welcome. But let me also today do something that is normally done, not normally done, when it comes to commendation. And today, on behalf of my colleagues, and for that reason, I've asked all my colleagues from the heads of the agencies to stand, my other colleagues here, the technical members to stand, and for us to do something unique. For us to clap for the leadership of the political parties and the executive for what they have demonstrated so far since the whole election process has begun. And I will explain. Please sit down. Thank you. We commend all the political parties for a number of reasons. First of all, for the trust and the confidence they continue to repose in us when it comes to matters of elections. And that trust and confidence they demonstrated during all your internal elections, where you ceded the fullness of security to us. Any aye kotie aye pani pa wono na process adom no oman wodano George Akufu Dampare na nasem okanyina ne se ene mema no omaye ready e wo bambo ho ema abatoi na dwumadie na se a lawyer Justin Kodua wo kopie ho ono na twrofo pani ema osunu kokroko amanyuko no na nasem a wo kan ere a kire process adom no nyina ne se bambo no de o mo bebo omo ani da so se omo eni Ghana fo enhwammo na so omo ani eni Ghana fo enhwammo so de a na ne no one is above the law obi biada emro mrane so se bi obedi ni pabone fo sem na afi ye hwe ne ha debi na emmomu no yenhwe se
empempi motorbike ya no mde ko polling stations ahodo no aposifo behwe no mayi no so afiri ho Yenina yetie Sompa. That if there's anyone in this country harboring any intention to cause mayhem on December 7th, the person have these few days to change that mindset, because there will be maximum security on December 7th. And no one will be allowed to misbehave or cause mayhem to destroy that enviable democratic success that we have achieved as a country. So that's actually, I want to believe that, yes, we will hold the security agencies by their way. But as in the New Patriotic Party, we have been the major advocate of peace in this country. From 1992, we went to elections, we lost. We didn't agree, we wrote a book on it. And from our record show that if there has been any violence in the past, I've never been in the New Patriotic Party. Ani aye kotie eye trofo pani ema osurukokoko amanyoko no Dr. Justin Kodua ye to akase ne so na ye diamamo oman wo haw kase a ye da ye so pa eye galamse ese ye nsuo ye kwa ye berentuo nyina da wo mu etugu eno ti na nsuo entumi ntono every se nua ni nyina da omu twagu eno akoya asem foforo e diama oman ti ye betu galamse ya se no eno so akwa da ne buachi bidin na Catholic Bishop Conference edi atudwa say small scale miners ana galamse fui said omu esi ese Ghana japade ensuo ene kwaye brentuo no ne sayo nti no omu hwe se so omu yomu adwene se omu de adchede bi ede bra so de na ma so de na nye na omu sa de atudwa se won na woye galamse no se omu gi communion ana Yesu Kristo ne honam ene ni moja ewo Roma Catholic asore na wo babia obehwe se o communion no bi enie na panipa Bishop Conference wada no Most Reverend Matthew Akwasi Jamfi ena de sa ensem atudwa na no mu ena Small Scale Man Association for so babebe yi no se he enya so de nko a ene ye donation dia mo keka no se yamfo ye donation amfa amra so de no ye de bekwa akomanyanka every se omokura no omoboro omama ena omo papa ewu agya wo mo Catholic Bishop Conference was no. We will not accept any donations that are the fruit of illegal mining. The sanctions will be tightened further, even to the extent that if you plainly, openly engage in galamsey after series of advice and you persist in that dangerous activity, we may even refuse you Holy Communion. So it's something that is ongoing. It's not that we just exact it. There will be series of warning. Eno ena panipa na President Emma Catholic Bishop Conference Most Reverend Matthew Kwasi Jamfi odi atudware se galamse no ya activity bia emwa wo men eno ti se oye galamse ya ekwa bi so oye ne bonsama yepe eno ti se Yesu Kristo ne honam ene ni moja ubedi na wakonkwanjiem ewo Roma Catholic kesum no yema obi emfa eni na kwakudua wono ena sabre no so dia tudwa na asem a woka nyina ene se hwe adwuma hoɔden ewo mam ha eno ti se kokoba ne se Catholic Bishop Conference communion ma bi kura no a omukro matiase nyame dia to de yeto ntwitwe enyanka ebugodu a moto de dikura de omunya etie so moto omunya sai kana wako mai nyanka etine ko ma organize e ka chori bia to afia so enyanka ebre obi pre o shipe na so no so o de bunya onya bibi malema na wo to ha mo anu mum leader ko le de sika nya akoma asofo na asofo na bia mo fi aya tete only about an encounter with the Ayana and the Sono and Tessie. When you could on our body, go to the here, what I have happened. Only tell you the dra, and maybe I have to go on the floor. Jessica, I'm also a bomb hooker. I need to do no, a good happening. I never saw my thing. I need to know a bit of SPOC. I don't want to know the my guest when I go for out to know a young man or more when you be fair. I'm only a more program. No, too. Oh, yeah, to collect now. In the communion, Crown my dinner. Only the kind of honor to one. In the same time, be near and one, and yes, of one in Yamwa.
the Obobu Dom ano Emma Small Scale Miners Association Asante Mantema Kwakudua and Dia to Janos Galam say no yebeyo na gold na shasa Yankopon and Diama only be near here for and to communion of Maya move from one day yempe heavy be kura sokura ako. Yet work as Yenaso Naya dia Mamua. Ye ko fifi Mantemo DCOP Charles Kofi Adu. Na sema wadia to satro for him say abato na ye beto no saka oyone ebeba nsɛmtwerɛfo no omo aye omo wampam gene omo ka ho na nsɛmtwerɛfo no de ka yeso ka ne asi dua so ma ne hyerɛn na kokoba ne sɛ asɛm a wokoka no papa yobi anim na sɛ o so kanea no de asi table na se paade a ene na enhyerɛn kura eno ti so oba mfimfim mantamu a wone nsɛmtwerɛfo aye nhyiamudie na nhyiamudie no aye afutuo sɛde omahu omonka omonkotutu ntakra ngugem ema no konkotuhwa na woto aso ka kyerɛ nsɛmtwerɛfo no sɛ wɔyi ne mema ne bia ka nsɛmtwerɛfo ho a wɔne wɔn bɛbɔ anan no magidima no sɛde ɛbɛyɛ a de obehu ɛna obɛka nyɛ sɛ bia odibi ɛkɔtɛ ho. I called for us to share few information about what is expected of the media as we embark on this upcoming election. The role of security agencies in ensuring the safety of persons and properties of citizens, as well as the maintenance of law and order during the electoral process, is critical in ensuring peaceful election. The command is saying that we are going to have a liaison officers which will be appointed from the police intelligence unit that will liaise with the media, so that in case you have any concerns, any security issues, the media will channel it through the appointed liaison officer, which is the PID personnel. Prosi Commandant Emma Mfifi Mantamu DCOP Kofi Adune ena yekoti ye no na yeto akase no so na ye dia mamo soafo abedi akira wono ena agriculture woda no wosan eyamrahye bedwani ma adehye wo manso adubi abato mpasuo so ono abo ya frepon ado wode enyoma bi akwa ne nkrofo na nyoma beya na yebeto abase ya na anika na ana anije omanfo bi adasum ewo montamu ho ache yawo omo ebesi sabre no wonso kanea pre ewo da hoda na sabre de atadwe omo atedene communities ahodo obeye enum anase enso na sabre no omo anya kanea omo ebeso no preso Mudi be maye aye ni ya so so ha obi o le bia beto be taye so ni pafaro so bi da ho a mo mi enko be ni e bi ni pafaro na on party e pafaro na se bi to tana na se ni pafaro ni de mo ka ma na tse if it's after the equal, on sacrifice. Can you now, I'm not coming now. Swafu abedi akira agriculture wadano na brekro no we mrahye bedwani ma adehye o manso adubi abato mpasu aso ono abo ya frempon ato ene na yekoti ye no na assembly member Emma adehye enso kire aniso wade MP aye no yo aye na me betre man ene ye man so man ye hwese na me betre ha ta ha no mpuntuo pa na boye sa dunso aba akoko ne be duru koma 1962 before was me start P1 enu anche assembly members kasa ewie ye no adehye wo mu ani age na wode asumu ache every bra ye wo mu omu hu kanea da won dem no omso kire ani so ebu black wa ha o charge ono so charge a odi e 5 cedis so 2 coins so a this year the match black ko artist mo mo charge
Ono so mo makoya e nya ba bia e charge e phone. Ti e ma ye bre pa. O food na ti di da 1 week na say. Na onya ba bi charge e nti. Light e ba de ye ni age pa. Ye da buy na se ni pa ni phone na. O ti na ti ba ba ko ni ande ye ni age pa say light e pa. Yes sir, ti e be so ba na ma ba o ni ya. Na 2025 this year omonya nkania ena omokyere aniso edema honorable ya Frimpon Ado na brekro no a oye agriculture oda agriculture so ano aha ena bre bema yede anopa no sia kase yede mo asie menua ba akosua somu aso dela ono ene chinchin fidie no edema me na okọ enfididem ho so a azuka ne fan ye Ghana ni ne fan so ye Nigeria ni ono so nadawroma ena oboa ema voices ni nyina etumi epieye na wokọ Sompa TV also akoba jesi simpiri mu bema na dawroma ena medi atwagu enso wo so mi a metena se edekase ebremu midin ede oseya aboaje oforisu samufo eye asante yebo Benedict yemamu nyia mu anitia ade na yeso de akono